Ġesu, inti l-awtur tal-verità x'inti l-verità nnifsek. Kellimni llum u grazzi li inti tbiddilni u tagħtini revelazzjoni ġdida tal-kelma tiegħek u biex titrasformani. Nirringrazzjawk mulej li llum noħroġ minn dan il-post mibdul u trasformat. Ġesu inti qiegħed irrid insir nafek aktar. Kabbar li il-limiti tiegħi. Anzi neħħi kull limiti minn fuq ħajti. Ħalli mulej nkun dak kollu li trid nkun. Għal glorja tiegħek missier. Fissem Ġesu Kristu. Poġġi bil-qiegħda sawa. U isimgħu bir-reqqa. Morru fil-ktieb ta' Luqa għal dawk li qegħdin magħna għall-ewwel darba. Bħalissa qed nitkellem fuq serje ta' tagħlim li ġej mill-ewwel Ġwanni 4 vers 17 u mill-ewwel Ġwanni 2 vers 6. Mbagħad narawhom. Alleluja. Gloria għal Ġesu. Kemm minnkom qed tistennew xi ħaġa minn mulej lejla? Are you expecting? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Luqa kapitlu 3. Luqa 3. Fis-skrittura, m'hemm bżonn tmorru hemmhekk ħanaqraħilkom malajr. Fil-ktieb ta' Ġwanni, l-ewwel Ġwanni. L-ewwel Ġwanni 3, m'hemm bżonn tmorru hemmhekk intom. Ħanaqraħilkom. Vers 17. Bl-Ingliż, speċjalment it-tieni biċċa rajt, tajt dek bl-Ingliż. Tgħidlek as he is, so are we in this world. Amen? Gloria lil Mulej. Grazzi Ġesu. Kif inhu hekk aħna f'din id-dinja. Amen? Kif inhu hekk aħna f'din id-dinja. Kulħadd jgħidha. Kif inhu Kristu hekk jien f'din id-dinja. As he is, so am I in this world. Grazzi Ġesu. Kif inhu, mhux kif ħankunu. Ġieli taħsbu fuq din il-kelma? Kif inhu Ġesu? Kif inhu Ġesu? Ġieli taħseb fija? Kif inhu Ġesu? Għax aħna f'din id-dinja sirna bħalu. Tinduna xejn li Bibja sirna bħalu, mhux ħankunu bħalu. Tiġġa bħalu. Xi ħaġa li qed fil-weekend, li ħan nirrepeti għalikom li forsi ovvjament ma smajtuhx fil-weekend, hija dil-kelma. Din hija parti minn serje ta' tagħlim li l-mulej poġġi qalbi biex nitkellem fuqhom dan iż-żminijiet. Li meta aħna kemm intom ġieli smajtu il-min jew anke żajtu anke intom stess it-terminu fejn xi jgħidu aħna midinbin. Ġieli żajtu intom aħna midinbin. Kemm hawn midinbin hawn illum? Oli dek jekk inti midneb. Dak qed jitgħallmu. Għal dawk li intom ġodda tgħidu daw ħadd minnhom midinbin. Inti għaliex aħna ngħidu x-xirka tal-qaddisin. Taf li bidik mhux qed titkellem għax-xirka tas-sema, qed titkellem għax-xirka tal-qaddisin tal-art taf. Anyway, imma ħafna jużawha u nista' nifhem kif forsi f'ċertu kunċett biex tfiem in-nies biex tifhmuha li jgħidu mhux kulħadd midneb vera.
U speċjalment jekk m'intix Kristjan, jekk m'għandekx il-Kristu, żgur hekk inti midne. Però ovvjament aħna issa intom li titgħallmu l-kelma tafu li jekk inti twieled miġdied inti m'intix iktar midneb. Inti issa ta' Kristu. Allura tissejjaħ Kristjan. Kemm hawn minnkom meta tgħidu lil xi ħadd jien Kristjan jargumenta magħkom, meta tgħidulhom jien Kristjan. U li dek, ġieli jargumentaw magħkom meta tgħidilhom Kristjan? X'tgħidilhom allura? Jekk tgħidilhom jiena Kristjan jew jiena Kristjana, jargumentaw? Le, ma le tista' tgħid għandek kull dritt tgħidha jekk jisaqsuk jekk tkun fil-konverzazzjoni, ovvjament. Ovvjament inti tgħid il-verità se jekk għandhom problema tagħhom dak der problema mhux tiegħek. Sewwa bħalma hawn min jgħid jiena ateu, issa ma naqbilx miegħu m'għandu dritt jgħidha. Hawn min jgħid jekk irid jista' jgħid jiena nadura s-sinġra ma naqbilx miegħu, imma għandu kull dritt. Mhux anke satanisti jew, mhux kulħadd għandu dritt għax dik hija xi ħaġa sabiħa Alla tak id-dritt liberu tgħid li dritt kontri dritt. Sewwa issa ma jfissirx li għax għandek il-libertà tfisser dak li tagħmel huwa tajjeb, imma għandek il-libertà tażel anke l-ħażin jekk trid. Imma issa bħala Kristjan inti għandek il-libertà jekk qed titkellem tgħid li int Kristjan, ovvjament. Imma meta tgħid li inti Kristjan tħossha stramba meta xi ħadd jgħidlek jien Kristjan? Tħossha stramba? Tibqgħu xejdu intom Kristjani. Le? Qed jien bħal Kristu. Tibqgħu xejn. Ara jekk taħseb li ħadwa bi kbira meta tgħidilhom Kristjan, ibda jgħidilhom jien bħal Kristu ma jibqgħux jirreġixxu bħal ma kien jiġix qabel. Imma ħafna, intom tirrealizzaw meta tgħid jiena Kristjan hekk tfisser jien bħal Kristu? Taf li hekk tfisser jiena Kristjan jien bħal Kristu? Intom taf għaliex qalulhom Kristjani fil-ktieb tal-Atti tal-Apostoli kapitlu 11 verset 20. Mhux għax marru l-Knisja ta'. Għax meta rawhom qalu waw daw bħal Kristu. U għalhekk bdew jissejħu Kristjani. B'kull rispett lejn kulħadd, la qalulhom ara daw Roman Catholics. Ma qalulhomx hekk. Laqas qalulhom daw Protestants. Ma qalulhomx hekk. Daw Evangelicals. Ma qalulhomx hekk lanqas. Qalulhom daw li ġewaw f'Atti tal-Apostoli kapitlu 4, tgħidlek daw qed jaqilbu d-dinja kull fejn imorru. Propja fil-vers ma tinġubu kif supposti kif għandha tkun. Għax tiġà maqluba d-dinja, aħna tinġubu suppost kif suppost għandha tkun. Imma minflok insammilhom il-qudiem tibqax tgħidu li intom Kristjani. Sammilhom il-qudiem ngħidulhom jien bħal Kristu. Intom tridu l-barkiet li Kristu għandu. Għandek kif qrajt inti, għandek revelazzjoni, jekk m'għandekx jerġa' jgħidilu tgħidlu mulejtini revelazzjoni. Għax inti jekk int bħal Kristu. Issa naf li xkultant din naf il-mara tgħidlek hija xitan jew inti jew tgħidlek hija demonju. Tifhem? Imma xtgħidlek il-mara, xejlek ir-raġel, xejlek il-boss tax-xogħol, xejlek il-kuġin jew it-sija jew whatever, ma jbiddilx x'qal Alla. Qed tifhmu għadi? Il-bniedem jgħidlek inti midneb, inti drogat, inti ħallil, inti minn kollox. Dil-ġimgħa xi ħadd kitbitli dittejli ċertu paroli fil-vojt, insomma, xejn speċjali. Għettela qabel ma taġġel, għettela ovvjament meta inti kif tiġġudika bnidem ħad iġġudikat u jekk qed palla żejjed, kont iktar naħx minn hekk ġifieri. Kont tela hemm xi ħaġa tittajli? Tela hemm xi ħaġa tukkażani fuqha? Għalt li m'għandha xejn, ma basta pallat, u mbagħad grazzi Ġesu naħseb ġidna qaf sensija. Kelli ħnina minna, għax ċertu nies jitfgħu hekk. Tifhem? Ma msamma ma jimporta xejn. Da jekk inti ta' Kristu, jekk inti bħal Kristu daw istennihom. U ara ma tmurx tieħu xi qata meta jiġu. Għax int bħal Kristu. Ġew lil Kristu u jiġu lilek. Ara ma tmurx jiġi dejli għax pastor għajruni. Ara, qed tiċċassa. Niċċassek ma jgħajrukx. Inti nkella jqafejk li inti bħal Kristu ma jgħajrukx. Jitgħidx kemm jibda ħobbok u bad.
Mhux hekk qal Ġesu Ġwanni kapitlu 15 qal id-dinja tobgħodkom taf għaliex. Mhux inti l-problema ta'. Problema l-fatt li inti qed li inti tħobb lili u inti tiġbaħ lili. Għafajk li inti tħobb il-Kristus, ma tex kemm iħobbuk u janquk u jagħmlulek u jtellawk u jolluk fuq spallejhom. Mela. Ġifieri tiqpax tiċċassa. Għax jajruk, jinkuk, jibbulijawk, għalkemm aħna dak ngħidula jipprovaw. Ma jirnexxilhom. Però minn xi wħud bħalma tgħid l-Iskrittura fil-Ktieb ta' Ġuda titħenna għalihom minn xi wħud għax bħalma qal Ġesu msiekel ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Qed tifhmu xi wħud minnkom kontu minn dawk l-imsiekel, missa żejtu għaddiżin. Amen? Imma come on, kulħadd jgħidha warajja, jiena bħal Kristu. Id-drajda, jien bħal Kristu. Id-drajda, come on. Jien bħal Kristu. Inti Outer River of Love dal-aħħar tisma'wa ħafna. Grazzi Ġesu. Ara kemm qed nagħmlu differenza. Halleluja. Grazzi Ġesu. Xi ġewajlu xi ħadd għalli pastor kien hemm assis semmik fil-qudies. Halleluja. Qed jitolbu l-qaddisejn, mhux sewwa jagħmlu. Halleluja. Imma minn ħuġ għalija jekk jisammuni fil-parlament. Il-pajis għad il-lak minn importanti għalija. Amen? Amen, alleluja. Mela jekk inti bħal Kristu u hekk tgħid il-kelma, kulħadd jgħidha. Hekk tgħid il-Bibja. Dak mhux inti qed dak mhux inti tajtu lilek innifsek dak it-titlu, però dak mhux titlu, dik realtà. Mela jiena u inti bħalu fuq din id-dinja. Morru fil kapitlu 3. Issa, ismani, illum il-mulej poġġu li ċertu affarijiet fil-spiritu tiegħi. Għaw brother hawnhekk. U ilek timxi fil-mulej. U fl-spiritu tiegħi il-mulej urini li inti imtaqqal ħafna. Imtaqqal ħafna. U l-għadu qed jiċċirkundak. L-għadu qed jiċċirkundak minn kull imkien qed jattakkak. U le, mhux dak il-brother li kellimt il-bieraħ għalkemm tista' tottalik ukoll. Da brother ieħor. L-għadu qed jiċċirkundak u qed jattakkak minn kull imkien biex jaqtalek qalbek. U biex jerġa' jibgħatek lura fil-passat. Qgħod attent għax il-farun qed iħabbad il-bib. Ġejt. Qgħod attent. Ħajkollok tieħu deċiżjonijiet drastiċi. U jiena naf minn inti, ma mhux ħanejt minn inti. Qgħod attent għax ħajkollok tieħu deċiżjonijiet drastiċi. Però id-deċiżjonijiet li ħatu d-darba illum u ħatuħodhom issa. Ħajdeterminaw il-futur tiegħek. Ħajdeterminaw il-futur tiegħek. Aziz brother, anka jekk l-infern kollu jiġi kontra tiegħek, Ġesu jgħid li l-qawwa tal-infern ma talibx il-Knisja. Però inti titibqa' fi Kristu sħiħ, titibqa' sħiħ fi Kristu. Għandek ħafna toqol fuqek. Għandek ħafna x'tiġbed. Ibqa' fidil, taqtax qalbek, naf li għaddejt minn ċertu diffikultajiet u affettwawk, anka affettwawlek saħtek. Imma l-mulej ma abbandonakx u jħoss it-toqol tiegħek u llum ħanitlob miegħek wara. Halleluja. Però mbagħad toħroġ inti waħdek. Mur Luqa kapitlu 3. Xi ħaġa oħra nixtieq ngħid. Illum il-mara tiegħi ġiet fl-uffiċċju tiegħi. Għax id-dar tiegħi għandi l-uffiċċju.
U waqt li kontet nitlob, kontet nipprepara, għalt li dal-axħar il-mara l-mulej juża ħafna bħolm profetiku. Jew ikolla viżjonijiet. U by the way, nixtieq ukoll nġibkom aware inse li il-livell profetiku, l-anointing profetika qed tiżdied madwar id-dinja kollha. L-anointing apostoliku u profetiku qed jiżdied madwar id-dinja kollha. Għax waħda mill-affarijiet li Alla qed jagħmel hija jirrestawra l-5 ministeri, the governmental gifts, lura fil-Knisja biex joperaw kif suppost joperaw, għax Ġesu reġa' ġej. Allura l-Knisja tiġi glorjuża, qed tifhmu? Però bis-serjetà ngħidilkom l-anointing profetika qed tiżdied. Issa ħantikom eżempju, ħantikom ċar, fi ktieb ta' Ġob anke fil-Evanġeli, f'bosta postijiet, darba kont għamilkom talin fuq il-ħolm. Issa mhux kull ma toħlom huwa minn Alla. Però hemm ċertu ħolm, ġud minnkom taraw li anke hemm żieda ta' ċertu ħolm fil-ħajja tagħkom. ċertu ħolm tinjorawx. Għax ikun Alla qed jipproteġġik. Tinjorawx ċertu ħolm. Fil-jiem li ġejjin ħanitkellem kif ċertu ħolm titlob kontra tiegħu jew kellha titlob biex iseħħ. Alla jitkellem b'ħafna modi. Waħda mill-modi hija ħolm u jkun ħolm profetiku. Issa jekk inti f'xi ħolma tkun rajt xi ħaġa ta' periklu li ħasseħ fuq xi ħadd li taf jew fuqek innifsek jew xi ħadd viċin tiegħek. F'isem Ġesu Kristu u itlob kontra dagħha dik. Itlob kontra dagħha. Jekk inti l-mulej tħossok li qed jużak bħal speċi biex qisu tibda tħoss ċertu affarijiet fuq ċertu nies, tinjorajiex dik, dak huwa doni profetiċi qed jikbru f'ħajtek. Issa tkunx kuku. Sewwa għax f'kull area, il-moment li titkellem fuq xi ħaġa, xi ħadd they will take it to the extreme. Mhux extreme fil-mulej ma fiha xejn, ma extreme li tispiċċa tisbalanġa affarijiet oħra. Imma tinjorawhom ġew l-affarijiet, itlob kontra dagħha jekk hemm xi affarijiet. Jekk inti tħoss il-mulej qed jgħidlek qed jurik ċertu affarijiet u forsi diġà kellek ċertu affarijiet u jkollok dak li aħna qisu sa jiġri fuq persuna u jekk tkun xi ħaġa ta' periklu tlob kontra dagħha. Għax jekk hemm number one jekk ma tkunx minn Alla xejn ħażin ma ħajġri. Qed tifhmu għax m'hemm side effects tat-talb, m'hemm l-ebda side effect negattiva. Imma jekk tkun xi ħaġa li għalet tindikalek biex inti titlob għal xi ħadd u tinterċiedi, tgħidx għax kelli aqbad u itlob. Kisser dik il-ħolma f'isem Ġesu Kristu, mhux il-ħolma biss itkisser hija marti jew aksident ta' karozza, xi ħaġa hi kissirha f'isem Ġesu Kristu. Issa isimgħuni, moħħkom hemm. Kull darba moħħkom hemm, l-Ispirtu Alla qed jitkellem issa. Kull darba li Alla jagħmel xi ħaġa, ix-xitan jipprova jimitaħ. So when you are growing in an area of an anointing, the attack in that area will increase. Fil-Bibja kollu dan il-prinċipju jeżisti, mhux eżempju wieħed. Alla jbierek għadu jattakk iktar. Per jekk inti tibqa' fi Kristu kif suppost, l-għadu mhux ħajnexxielu. Mina kemm darba kelli ħolm ta' attakki, imma nirringrazzja Alla dejjem rajtni protett. Sewwa u jiena protett, nimxi fil-preżenza tal-mulej. U jien bħalma jien hekk diġà f'din l-art, f'din id-dinja. U jekk nagħmel xi bawxata jew xi balbuljata, mal-ewwel nindem. Indem mal-ewwel. Allura f'kull area li Alla, kemm minnkom tħossukom li Alla tikabbarkom f'ċertu area spiritwalment fil-ħajja tagħkom. Olidej. Mela ħana profetizzalek. Dik l-area ħad tiġi attakkata aktar. Tibżax. Number one, l-għadu għat ifakrek li inti vera tikber dik l-area. U għat jattakkak għax jara bħala intimidezza għalih. Allura jipprova jwaqfek. Issa, brada metju jaraw, ħankelmek.
bejni u bejnek biss. Itolbu għal dar-raġel. Fejn, brada. Fejn. Il-mulej riċenti taħ il-grazzja bħalma tafu li minħabba l-bidla l-mulej u kif fil-ħajja tiegħu minn ħajja ta' ulterior lifestyle, ħajja li Alla żgur ma jipprovax minnha, ma jfissirx li ma jkoppux il-persuna ma mill-istil ta' ħajja li ma jipprovax. Insomma, Matthew issa nafuh, inna nafuh kemm għandna 7 snin? 7 snin? U grazzi Ġesu minn dakinhar fuq dik il-ħajja ma ħares lura u kompla kber fil-mulej, kellu hiccups, kellu bampjaturi. Però grazzi Ġesu fil-grazzja tal-Alla żammitu u preservatu, kien wise li fittex ukoll għajnuna, fittex li grazzi Ġesu dawn minn wieħed met-tfal li jfittexni ta' spiss. Għandi ħafna tfal ma tantx ifittxuni. Però illum il-mulej tani kelma għalih speċifikament. By the way, fix-xahar li ġej, fi frar, hemm film jismu Once Gay, Matthew and Friends li għal-ħajja tiegħu li ħajjiġi premier ġewwa Londra. L-istess ġimgħa li ħarġet l-issue tal-X Factor f'Novembru kienet dik jew Diċembru? Novembru kienet? Lemma taħarġet f'Novembru kienet. Diċembru, fil-bidu Diċembru. Dik l-istess ġimgħa il-mulej kien tani kelma għalli dal-kliem. Għalli l-messaġġ li qed joħroġ minn River of Love ħaj jinstema' madwar id-dinja kollha. Bis-serda ftit jiem, xi 4 jiem, 5 jiem qabel, għalli l-kelma. Qabel ma Matthew spiċċa hot item f'Malta rigward l-X Factor għax qal it-testimonjanza tiegħu li f'pajjiż demokratiku kulħadd suppost għandu common sense biżejjed jafu li għandu kull dritt. Issa inti tista' ma taqbilx imma għandu dritt jgħidha. Sewwa? Issa. Però xorta għax kull ma jagħmel għadu dejjem iservi għall glorja tal-Alla u għal ġid tiegħek jekk inti żommajni fuq il-mulej. Però issa illum ħanejlek xi ħaġa, ħanejlek żewġ affarijiet. Number 1, itolbu għalih assist. But stretch forth your hand and pray for him. Because you are entering a new season, brother. But because also the enemy has also sensed certain things and have seen certain things, now I want to warn you lovingly, be careful because the attacks will be greater. But don't worry, you will walk untouched as long as you remain humble, obbedienti u sottomess. Dak li l-mulej jrid jagħmel bik, it will go, what the Lord wants to do through you, it will go ultra above your imagination. And in my spirit today I heard, fil-spiritu tiegħi llum smajt, that God is going to use you even in the area of deliverance. There's an anointing that is coming upon you right now, anointing ġeja fuq ħajtek issa, that through the gifts and the anointing for music which is upon your life already, it's going to increase fuq id-dilka tal-Ispiritu tal-Alla li hemm fuq ħajtek tiġa fuq il-mużika, fuq il-ħajja tiegħek tiġa qed hemmhekk. Imma it's going to increase and it's going to take another facet, it's going to go to another dimension. Ġejja dimensjoni oħra fuq il-dilka ta' ħajtek. And this is what I saw in the Spirit. I saw you worshiping God and people in the crowd getting free from demons. Hallelujah. Thank you, Lord. Right, fil-spiritu tiegħi waqt li qed jadura l-mulej kanta u jimmin l-Alla, rajt nies li anka ġej mill-istess stil ta' ħajja li l-mulej ħareġ lilu minna li ħajkunu qed jinħelsu minn spiriti, minn demoni, deliverance. I saw that. And what I sense in my spirit is that you won't need to struggle, you won't need to do anything, because the authority is through the same gift that God has given you. That means you don't need to be like Pastor Gordon, how you exercise authority. You will be uniquely yourself in Christ. Inti tkun unikament inti fi Kristu. And I heard in my spirit that there will be celebrities, singers, actors who will come and approach you, and they will see the grace of your life,
and you will minister to them and grant them and see and bring them to a new life in Christ. ħajkun hemm ċelebritajiet, kantanti, żeffina, mużiċisti li ħajġu jkellmuk minħabba dak li l-mulej poġġa fuq qalbek, fuq ħajtek, il-grazzja li hemm fuq ħajtek. But now I warn you, and we're going to pray against this, that you be careful. Do not go ahead of the Lord. Mux qabel il-mulej. Because just like I am prophesying this, Satan knows also the great damage that is going to come to his kingdom through the ministry and the glory and the anointing that God has placed upon your life. And he will try to stop you. But in Jesus' glorious and mighty name, by the authority of the King of Kings and the Lord of Lords, it shall not succeed, for no weapon formed against you shall prosper. And I hear the Spirit of God saying to you even right now, as I have brought you out through many situations before, even now I will be with you, says the Lord, and no weapon of the enemy shall succeed against you. For I have marked you and I have raised you, for I shall use you to bring glory to my name, not just to this land, not even just to the to UK and to countries in Europe. But your name shall go to Asia. Your name shall go to America. Your name shall go to many distant lands. For they shall hear and they will want to see. And you will go under a mantle, hallelujah, of music and apostolic. In Jesus' mighty name. Now, says the Lord, remain humble. Remain obedient. For it's not about you, but it's about the grace that I've placed upon you. Hallelujah, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. There are songs of deliverance. There are songs of healing. There are songs of hope. And people, as you minister, they will not feel condemned or rejected, but they will feel loved. And they will feel they want the Jesus that you serve. Hallelujah, in Jesus' name. So, Father, in Jesus' name, Lord, whatever has been spoken, Lord, you confirm it in his life. Lord, we cancel every assignment of the enemy against his life. Against his life. Be careful of pride. Because God has brought you to this place because you have humbled yourself. And you remain humble. You remain in your place. You won't need to open any doors. Hallelujah. And I also see, in my spirit I hear, that just like God has anointed you even in the area of praise and worship, God is going to use you, and he's already used you, but even greater measure to raise up other praise and worship leaders with that same anointing as yours. Hallelujah. To bring the presence of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name. Stretch forth your hand over this man. Father, confirm this over his life. Protect his heart. Protect his mind. Lord, we decree the fire of God against the works of the enemy. In Jesus' name. And Lord, I thank you, Father God, that you have raised this son. And Lord God, hallelujah, that he serves you with a whole heart. Hallelujah. There shall be no struggle. No pushing. Only resting in you, in your grace. Receive in Jesus' glorious name. Receive. Now glorify your name in this man's life, Father. Glorify your name in his life, Father. In Jesus' mighty name. Hallelujah. More and greater boldness in Jesus' name. Hallelujah. Give a wonderful praise to Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. You. And I do encourage you, ninkoraġġikom biex titolbu għalih. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray in the Holy Ghost a bit. Fl-Ispiritu tiegħi il-mulej qalli dan huwa jkun servizz profetiku llum. Very different. Very different. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you.
You are Lord. There's none above you. There's none above you. Il-mara tiegħi illum qalt li kellha viżjoni fejra żewġ Kristjani. Qalt li daru l-Kristjani kienu libsin il-biż sabiħ quddiem il-mulej. Però kienu bla ras. Eżiż aħwa, irrid infakkarkom fil-mulej l-Iskrittura ma tgħidx li jinkom biss li jintom tridu tgħixu ħajja qaddisa, imma wkoll tgħidilna li aħna rridu ngħixu li ħajja ħsibijietna jriġu reġuvenati, imġedda. U l-Kristjan Alla ma jidlux jarmi rasu jew jarmi moħħu, imma li moħħu jiġi reġuvenati, imġeddet. Għodu attenti xuħut minnkom li grazzi Ġesu li qed tgħixu ħajja tiegħek qiegħda tajba mal-mulej, imma xi ħaġa mhix fosta. Għax ovvjament li inti tkun tajjeb bil-biss tajjeb u inti bla ras xi ħaġa mhix sewwa. Sewwa, issa jiena nista' ninterpreta dik, nista' ninterpreta li jista' jkun li fl-ispiritu qed timxi sew, imma moħħok mhux qed timxi sew. Mhux qed timxi b'moħħok sew. Moħħok m'intix tħaddmu bil-erf li Alla suppost jgħidlek li l-Kristjan ukoll irid jimxi fih. Ovvjament, Kristjan bi ħwejjeġ tajjeb imma bla ras ma tantx ħajmur il-bogħod. He's not going to go great distances. U naf għal min tista' tapplika ġħut minnkom hawnhekk. Jiġifieri, let it, if this ministers to you, apply it. Apply it. Mhux qed jgħidlek il-mulej li inti neċessarjament qiegħed fid-dnub għax forsi bħalma aħna ngħidu xi dnub li kulħadd ikun jaf bih, imma jista' jkun li forsi fil-spiritwala f'qalbek m'intix fid-dnub, imma hawnhekk m'intix ħadmu. Allura tgħix bla ras. U f'kunċett ta' knisja tista' tfisser ħafna affarijiet. Tista' tfisser li orajt qalbek tkun tajba mal-mulej, imma fejn rasek, fejn huwa ħsibijiet tiegħek u fejn ma dawk li trid taħdem u dawk li huma fuqek. Pereżempju, jiena nista' ngħidlek li Kristjani naf Kristjani li jgħidu li jħobbuni, imma mbagħad magħhom it hinders them, this hinders them. And I do believe they love me. Number one, they have to, because that alone will send you straight to hell. Inti ma tistax tgħid jiena Kristjan mbagħad tobgħod il-ħuk. Dak żgur ma tistax tagħmlu. Allura jista' jkun li vera tkun tħobbni imma hawnhekk m'intix tħaddmu. Qed tifhmu kemm jista' jkollha applikazzjonijiet din? Amen. Allura jekk nistgħu ovvjament tista' jgħid għalija, tista' tagħmilha kollha kemm aħna. Mulej fejn jiena mhux qed nimxi fl-erf. Forsi qalbi mal-mulej tajba, ma mhux qed nimxi bl-erf. Tfisser xorta ħad tkun hindered. Amen? U meta Ġesu qalek għalinna kunu għaqlin bħal xiex. Bħal sriħ. Sewwa u safja bħal ħamim. Mela qed issir ħamima tajba, ma m'intix tkun għaqli. Għaw min ikun għaqli u qalbu ma tkunx tajba, dak naħseb perikolu ziktar. Però Alla ma jtikx l-option tażal waħda jew l-oħra, kun it-tnej. Qed tifhmu? Ħa nitkellem daqsxejn iktar ċar. Jekk jiena naħdem ma' kumpanija. Għaw xi ħadd għandu kumpanija, għaw xi ħadd għandu xi kumpanija ta' x'inhi. Jew xi uffiċċju jew xi ħaġa. Għandu mod kumpanija ta' drinks, ta' soft drinks. Kompanija ta' soft drinks. U jina naħdem mal-kompanija ta' soft drinks. U jina, per eżempju, għaxaw xie aħwa jaħdmu ma' kompanija ta' soft drinks. Per eżempju, jitik distret jgħajlek inti titqassam jew nkella bħal saħibna Karlo. Karlo jgħat kien qassam il-ħalib qabel, Karlo d-distret tiegħu jtaqassam il-ħalib. Sewwa. Issa, ovvjament, inti kollok il-profit. Għaxin, issa l-ħalib mhux tiegħek per se, ovvjament il-ħalib tal-baqra. Jew tal-meza. Sewwa, imma għajn għamlu mod l-owner. Issa inti tajjeb li inti qed tuħsib ix-xogħol, imma jekk inti targumenta mal-owner, kif tista' tippretendi li ħad iġi promoti? Qed tagħmlu xogħol tajjeb, bħala xogħol qed tgħid ma xogħol qed tagħmlu tajjeb. Imma inti jekk inti mal-owner qed ikollok id-disgwit u l-clashes, kif tista' tippretendi li dal-owner li lek ħajamilek promotion?
Jekk qed tkun diffiċli. Mhux qed igergillek fuq kif qed qasam il-ħalib, għażin qed tqasmu tajjeb. Qed tilħaq id-djar il-ħwienet. Ma miegħu targumenta, miegħu tfixklu, miegħu bla Maltiet indaħal fejn ma sakx. Jekk inti tikber taf kollox, qalbi. Jekk inti tikber, hemmhekk jitħaddem rasek ta'. Dak mhux qed ngħidlek b'mod egoista, mod godly. Ħantikom eżempju sa f'kunċett ta' knisja. Mela jiena Rejma, konta minn żmien Rejma, għamilt 5 snin immur Rejma, jew 6 xi ħaġa minn 1999. Kważi 6 snin. Mela jiena kont inqata' ħima l-mulej naqra l-Bibja u nevanġelizza. Minn dak il-att, kulħadd kien jgħid Gordon huwa midluk, Alla jużah, brava. Issa, immaġina li kieku jiena mal-passer tiegħi ma nistax naraħ, ma niniżlux, nargumenta miegħu. Jew nvendikaħ aktar kar. Jiena nista' gber fil-Knisja. Do you understand fejn ċertu Kristjani jimxu bl-ras? Silent in this house. Hopefully they're just surprised. U x'kun qed tagħmel? Tkun qed tabbortja il-pjan Alla f'ħajtek. U tista' tgħidlu minn filgħodu, sa filgħaxija I love you. Għaw xi ħadd tifhem li ħaġa, olli dik jekk tifhem. Dak li għandhom bżonn japplikawha, applika. Min għandu widna imqar waħda ħajsmu. Minnu trux anke kollu 4 widnej xorta ma jismax. It-trux mux minn mandu xi widnej, it-trux minn ma jrix jismu. Illum niddikjara boldly l-Ispirtu tal-Alla tkellem. Halleluja. Luqa 3. Luqa 3. Halleluja. Luke 3, verse 21. Ġara li wara tammet il-poplu kollu Ġesu tammet ukoll. U waqt li kien qiegħed jitlob, ismewwiet infetħu u niżel l-Ispirtu Santu u der fuqu fis-sura ta' ħamima. U mis-sema ġie leħen jgħid, Inti ibni l-Aziz u fik sibt l-għaxqa tiegħi. Morru fl-Luqa 9. Daw skritturi diġà rajnihom qabel. Luqa 9. Thank you, Lord. Għaw persuna li matul il-lejl qed tiġi tormentata minn spirtu. Ed hawnhekk dil-persuna. Għaw familja oħra li hemm spirtu jdur fid-dar tiegħek. Qed naraħ. U qed jiġru affarijiet strambi fid-dar tiegħek. Jekk dal-persuna inti wara nispiċċaw nitolbu miegħek. Meta ngħidilkom quddiem għat-talb uħorġu awtomatikament għat-talb, m'hemm bżonn nerġa' nirrepeti, imma qed nara mara li qed tiġi turmentata bil-lejl bi-spirtu. U qed nara familja li hemm spirtu fil-familja tagħkom. Dan l-ispirtu qed jaqlalkom ħafna trabil. Qed jaqlalkom ħafna trabil bejnietkom li mhux normali għax kull familja jkollha in-normalità tagħha. Imma fajt li mhumiex normali. Hemm demonju. Luqa 9. Alleluja. L-Ispirtu tal-mulej qed ikellimna. Grazzi Ġesu.
Mela, u vers 35, min ġo sħaba nstama leħen jgħid, dan huwa ibni l-maħtur lilu isimu. Żewġ affarijiet li qed naraw f'din l-iskrittura hija number one huma simili fejn it-tnejn Alla mill-missier fis-sema jgħid dan huwa ibni, ma qalx dan huwa l-qaddej tiegħi jew dan l-iktar profeta midluk tiegħi, għal dan huwa ibni. Number one, u fih jiena sibt l-għaxqa tiegħu. Isma'na, ma qalx f'dak li jagħmel sibt l-għaxqa tiegħu, qal fih bħala ibni sibt l-għaxqa tiegħu. U t-tieni isimgħu lilu għax huwa ibni, mhux għax huwa profeta. Jiġifieri isimgħuh u ilqawh bħala ibni. Ilqgħu il dan ir-raġel lil Ġesu min jilqa' lill-liben għandu l-Missieħ. Min jilqa' l-liben għandu l-ħajja ta' dejjem. Min jilqa' l-liben għandu l-awtorità tal-liben. Min jinqa' l-liben għandu l-imħabba tal-Missieħ kif ħabb il-liben. Alla b'mod ġenerali jħobb il-kulħadd għax kulħadd huwa l-kreazzjoni tiegħu. Però Alla jħobb mod speċjali lil dawk li jarfu lil Ġesu bħala ibnu, mhux għax huwa profeta, għax huwa raġel tajjeb. U għalhekk lil dawk li jarfu biss il-Ġesu bħala liben, Alla l-missier jgħidilhom tistgħu tidħlu fid-dar ta' ibni. Qed tifhmuha ħadi? Issa, nassumi li naħseb il-maġġoranza tagħkom dan kontu b'xi mod jew ieħor ta' fuq. Issa morru fil-ktieb ta' Ġwanni 20, morru hemm malaj. Għanejkom daw il-punti qabel ma nagħlqu nitolbu. Ġwanni 20. Thank you, Lord. Kemm importanti għax aħna x'qed nitkellmu bħalma Ġesu u hekk jien fuq din id-dinja. Mela jiena u inti isimgħuni. Ara kemm importanti di u ara kif issa ħadbidel il-kunċetti kollha. Jekk inti xi ħadd tgħidlu jiena għaddejt Alla, jaċċettak sa ċertu punt. Jekk tgħidlu jiena inħobb l-Alla, jaċċettak sa ċertu punt. Ejdilhom li inti ibben Alla u ara kif jaħduk. Ġwanni 20. Halleluja. Ġwanni 20. Vers 21, skrittura li verament nħobba ħafna. Fejjejt. Vers 19, 20. Kif għalek urjom idejh u ġembu l-disċipli tiegħu meta raw l-mulej. Mbagħad Ġesu tenna jgħidilhom, islim għalikom kif il-missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Kif batu Alla il-missier lil Ġesu? Bħala iben. Bħala iben. Kif batna lilna Alla l-missier fid-dinja? Bħala iben. Morru fi ktieb ta' Iżajja malajr, skrittura li ta' spiss nużawha fil-miliddi. Isaiah 9. Miex ħajdħol fċertu laħam il-lejla. Perżut bis ħantikom. Avolja tissum, orrajt, mela. Gloria li lek mulej. Għaw xaħat għandu muskolu ta' saqajħ ta' wara il-pexxun juġak. Min inti? Għandek il-pexxun juġak. Weġġajt il-pexxun. Inti brade? Min iktar? Min iktar għandek il-pexxun juġak? Et juġak bħalissa brade? Et juġak bħalissa? Mela poġġi dej fuq. Brother Carlo, poġġi dej fuq dak ir-roġel. Anzi, mislu saqaj. Mux kinky way, please. Mislu l-pexxun. Poġġi dej fuq il-pexxun.
itlob għalih issa stess. Fisem Ġesu Kristu mulej ningrazzjak li inti dak il-passion għarraftni bih inti issa mulej l-Ispiritu tiegħi. Għax trid tfejjaq lill-ibnek Aziz minn dan l-ġieħ ta' dan il-passion. U ġieħ mill-passion itlaq fisem Ġesu Kristu issa. Itlaq! In Jesus' name, passion kun infejjaq issa stess. Irċievi il-fejqan fil-passion issa stess. Fisem Ġesu Kristu, iċċekkjaħ issa stess. L-ġieħ jitlaq issa stess, iċċekkjaħ, brada. Iċċekkjaħ. Gloria lilek Ġesu. Kif inti, brada? Aħjar. Halleluja. Imxi ħarira. Grazzi mulej li dak il-passion huwa infejjaq. Fissem Ġesu Kristu. Qed niddikjara il-kelma qaddisa eterna ta' Alla nnifsu. Dak il-passion huwa infejjaq. Halleluja. U ġieħ jitlaq. Kull forma ta' infjammazzjoni titlaq issa stess. Fissem Ġesu Kristu. Ċekkja, brada? ċekkja? ċekkja, Gloria? Talaq? Aħjar. Kemm aħjar? Minn waħed? 8? Oh, Gloria l-mulej. Tu bis, baqna. Le, ħana ħelżu minna dik. ċabżu bħassa. Issa ġeġbu ma ta' jkonna 10 fuq 10. Halleluja. Mela, grazzi Ġesu. Missu inti, brother, issa poġidek fuq dak il-pesċun, brother. Grazzi ta' dak il-pesċun u għanfejja totali, għax inti tagħmel kollu sew bulej. Inti dak li tagħmlu sew, tagħmlu perfettu, tagħmlu komplut. Għalhekk la inti rraftni bih ma jistax ikun li ħajfiq biss 8 minn 10, imma niddikjara fissem Ġesu Kristu li għanfejja 10 fuq 10 u kullu ġieħ jitlaq issa stess. 1, 2, 3 in Jesus' name. Be healed. Ċekkja, brother, issa. Iċċekkja. Gloria l-Ġesu. Gloria li l-ek mulej. Iġri wahda l-isfel. Mux sprint, just tem tiċċalana aktar me. Ejja, goj, praise God, good. Do it again, come this way. Don't go out, edit later, tlaċa lissa. Kif inu, brother? Gloria l-mulej. Ma konċix? Ma konċ tiġri, u issa ġrejt, u ma uġakx. Grazzi Ġesu, inti nfejja f'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Morru fi ktib ta' Mark, kapitlu 3 malaj. Skużani għedin malajr kull darba ċed nara l-alloġ. Iżajja 9:6. Qabel ma morru f'Mark 3, Iżajja 9. Skrittura li suppost ħafna minnkom tafuha u rajtuha kemm darba fil-Beniz speċjalment. Mela, ħanaqra vers 5. Għax twildilna tifel u natalna iben. U s-seta tkun fuq spalleħ u jsemmuh konsullir tal-aġeb Alla Setan missir għal dejjem, prinċep ta' slim, u kbira tkun is-seta tiegħu. U slim bla qis. Kemm trid slim, kemm trid paċi f'ħajtek? Bla qis. Dak għandna fejn imirħu ħafna fiha, imma morru fi Mark kapitlu 3 issa. Il-fatt ukoll li aħna Ġesu Kristu huwa prinċep tal-paċi, taf x'tiġu intom? U liet talla tal-paċi. You are sons of peace. Apparti li jisimawni, tħalli xil-ladu jisraqlek il-paċi. 1. U number 2, il-paċi mux biss li kollok biss il-paċi f'qalbek, li inti jgħad fil-paċi malla. Li inti jina jgħad fil-paċi malla. Dal-axħar kanni zawġ minn nis li nafhom li telqu d-dinja l-oħra. Minix ħaniblafja minnkom għakom,
Però ma nikbix ta. Mitu gradwaw. Għax il-Kristjan ma jmutx. Kull ma jagħmel transfer biss. Meta naf li huwa bniedem ta' Kristu li talaqna, ma nikbix ta. Jew li kellu l-Kristu ovvjament, mhux bil-forsi jkun jaf dak kollu ta' fenti u imma naf li kellhom il-Kristu. Ma nikbix, bis-seta ma jaqbadniex biki. Taf x'inħoss meta nisma' xi ħadd miet u naf li ma kellux il-Kristu. Mek taqbadni dispjaċi. Jaqbadni dispjaċi. U jekk nikbi ikun kollu għal xejn. Tgħid li ma xinti bla emozzjonijiet, le. Għax illum naraf forsi mhux biex niblaffja li l-ħajja eterna hija reali, mhix fit-tizja ta' immaġinazzjoni tiegħi. U min imut fi Kristu, apparti li ħajkun aħjar, imma ħafna huwa aktar ħaj minni. U meta tmut, meta l-bnedem tmut, vera messaġġ ftit minn kollox illum. Ma meta l-bnedem imut, il-mut fi Kristu, meta inti toħroġ minn dan il-ġisem, believe it or not, m'intix ħadd missjon, ta' għandek ta' warajk. M'intix ħadd missjon. Dil-ġimgħa kont nitkellem ma' xi ħadd li kellu esperjenza li kienet imut, ħarġ minn ġisem, rat id-dawl, anka rat it-sijiet li kienu magħna magħha, li kienu jgħixu fid-dinja, u meta raw qalu ara minn ġierana. U t-siju tagħha qalla mur lura x'għadu mhux ħinek. U qalet imma meta ħriġt minn ġismi, qalet taf li ma mmissjajthomx lill-familja tiegħi. Ma kontx qed ngħid, ħan immissjahom. Il-kunċett ta' ħan immissja xi ħadd wara m'għandix. Dik għax dak li ħatara u rat id-dawl u kellha ferħ kbir u paċi kbira li qatt ma tista' qatt ma esperjenzajt fid-dinja. U tal-ħaġa ma mmissjajthomx, pereżempju, l-om ma mmissjajtx il-familja tiegħi xejn. Però kellha tiġi lura. Aħwa min imut fi Kristu tikbihomx. Naf forsi hawn xi minnkom tgħidu li bħassa narak stram, pastor. Mhux Ġesu qal għalfejn tikbu. Anka Ġesu qal għalfejn tikbuni. Taf il-min għandkom tikbu? L-ulidkom jekk m'għandkomx m'għandhomx il-Kristu? Dawk ikbuhom. Anzi, imma tikbuhomx once li jmutu għax ikun biki għal xejn. Ikbuhom minn issa, ħalli forsi l-biki tiegħek jisarraf ta' interċezzjoni ħalli jsalvaw. Halleluja. Pija jekk xi ħadd talaq fi Kristu. Grazzi mulejli xi darba kien li jew lil dik kien fil-ħajja tiegħi illum qegħdin ħdejk fil-glorja u bil-grazzja tiegħek xi darba qed jiedu nkun magħhom. Amen. Ma tkomx għalfejn tikpu lil min miet fi Kristu. Halleluja. Mark, mamma mia kemm biex niġi għalija di. You see, when it's a prophetic message, when it's a prophetic anointing, mux bħal ħadd, il-ħadd kienet very much as a teaching minn kien hawn il-ħadd. But the prophetic anointing, it's all over the place. I'm all over the place. Because I'm receiving messages while I'm talking. I get interrupted all the time. Għattifmu? Allura, per esempio, jekk il-mulej jorini xi ħaġa, bum, releasja. Kelma, ir-releasja. Fejqan, ir-releasja. U bħalma ta' taraw intom, meta tkun vera kelma dik li ġa, jisakku jisir, il-fejqan jisir dak il-ħin, il-konferma jisir dak il-ħin, għax hija xi ħaġa ħajja. Aħna naqdu Ġesu Kristu ħajja għada. Amen? Ġesu huwa reali. Aħna ngħixu fih. Bħalissa qed tmissu inta. In him we live. In him we breathe, in him we have our being. Fih nammar, fih nejx, u fih jina nieħu n-nifs tiegħi. Bħalissa ħana qraw di għax ma nispiċċa qatt il-lejla. Mark 3, mbagħad inkomplu jekk alla jrid il-ħawfu l-ġimgħa d-dieħla. Fejn qed ilkom morru? Mark 3, 11, vers 11. Għax billi kien fejjaq ħafna nies, daw kollha li kellhom xi mart, bdejt minn hemm.
kienu jrossu fuqu biex jimissuh. L-ispirti ħżina kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-art quddiemu u joqogħdu jgħidu o profeta talla. Tidnejdikom xi ħaġa interessanti? Minu taħseb li huwa l-ikbar profeta fit-Testament il-Qadim? Minu? Mose? Minu? Elija? Min iktar? Ġillim tajtu li l-ebda wieħed minnhom qatt ma kaċċax xetan wieħed. Ma kellhomx awtorità fuq xi Tidnejlek għaliex? Għax il-number one fit-Testament il-Qadim id-dilka kienet limitata għal dik il-persuna, għal dak iż-żmien partikolari u għal nies speċifiċi u apparti minn hekk is-saltna Talla kienet ma ġietx. Il-fatt li llum aħna naraw nies inħelsu mix-xitan tfisser skont kliem Kristu anke Luqa kapitlu 11 jgħidlek meta taraw in-nies jinħelsu mix-xitan kunu għafu li hemmhekk waslet is-saltna Talla. River of Love ilha tiġi. Għaliex, għax meta inti tara xi ħadd jitkeċċew, itfisser li hemm preżenti saltna diabolika u minħabba li s-saltna ta' Kristu hija ħafna ikbar dik is-saltna jkollha twarrab. Allura meta jiena u inti nimxu ma' Kristu, niġu ħaġa waħda ma' Kristu, naġixxu bħalma hu bħalissa hekk aħna fuq dinja, meta nitkellem jien, ma titkellem inti bħala wieħed li tixbaħ lil Kristu, inti titkellem minn saltna l-ola saltna fuq spalleh tkun is-saltna. Fuq spalleh is-saltna tiegħu tibqa' dejjem u tkompli tikber is-saltna tiegħu. Halleluja. Allura meta inti għandek nies fiqu minn Mart, nies fiqu minn ħelsin ta' demonju, hemmhekk hemm is-saltna. U l-Vanġelu suppost kull knisja suppost xandar l-Vanġelu tas-saltna. Issa, dan ukoll irid ngħidulek, qed ngħidulek dak kliem ħa niqafaw, ħa nitolbu. Praise and worship team, would you please come? Hija di. Li x-xitan jaraf li jint iben Alla. U għalhekk jirreżistik, għalhekk jattakkak. Ix-xitan ma jarafx għax inti tmur il-knisja ta'. Iktar u iktar jekk tgħid ħammur neħlisa. Ix-xitan jaraf lillu li Talla. U jattakkom mhux għax huma evanġelisti, jew għax huma profeti, jew għax huma pastors, jew għax huma apostli, jattakkom għax huma iwliet Alla. Għax aħna bħal liben, aħna wlidu. Bħal ma Alla ħabb il-libnu, Alla ħabb lilna. Jiena u inti mhux biss ħobna l-Alla, Alla jiena u inti ħobna daqs li kemm ħabb il-Ġesu. Anzi xi kultant jiena argumentajta fuq għodi, ngħidlek le ma qbilx sarje. Għax Ġesu għalna bħal ma l-missier ħapri hekk il-missier ngħidlu leta, ma naqbilx. Immaġinaw qed nargumentajna Ġesu, ma naqbilx ta'. X'jiġifieri jgħid Ġesu di ċajta, ma fija talima. Għax safrattant lilek ta' biex tmut għalija mhux lili. Jista' jkun li minn ċertu punto di vista jekk tittara hekk lili preferini biex inti tmut, biex int mit biex innejx. Lili li ma salabniex il-Kristu. Għal-kemm orajt nixbed irrid inġorr is-salib tiegħi. Anzi terġa' għasu huwa per se s-salib tiegħi per se, s-salib ta' inġorr is-salib tal-Kristu warajja fuqi. Imma safrattant mhux li biċċer Alla, biċċer il-libnu. Jiġifieri, ara jekk taċċetta li Alla ħabbek daqs kemm ħabb il-libnu tibżax, biżejjed dik biss tiġġa għalek moħħok għal mid-darba. Tahom bil-xrasek. Imma jekk imbagħad tibda timmedita li Alla tal-libnu għalija. Mela daqsni, daqsu, jibħobni, jew x'inaqra iktar. Għax ipprefera li fuqu. Tiftakru? Lil minna ħaneħilsilkom, lil Ġesu ta' Nazaret, jew lil Barabbas. Taf li tnejn kienu abba, it-tfal Talla dawk. U Ġesu li ben Talla. U liħor bin il-missier, Abba. Tifel Abba. Barabbas konna jina inti.
Eħles lil Gordon sallab il-Kristu. Eħles il-Franz sallab il-Ġesu li bendalla. Kapiex għawa? Ek tant ħabb li Alla l-Mesih li tal l-uniku ibnu waħdini Ġesu biex jekk jiena nemmen fih ma nintelibx. Iżda jkolli l-ħajja ta' dejjem u l-ħajja bl-abbondanza. Halleluja! Halleluja! Irridu nkomplu nitolbu, skużani, nitalmu fuq dan. Hemm ħafna x'nitalmu ma nafx kemm għandhom ngħid fuqha. Li bħalma hu hekk aħna f'din id-dinja. Mela Gordon John Mansell mhux biss Kristjan, Gordon John Mansell huwa bħal Kristu. Jien ben Alla l-ħaj. Tħossix biex tqila li tgħidha, jekk tħossha biex tqila jista' jkun li għad għandek spiritu ta' reliġjoni għammar fik. Kissru dak għax inti mhux taħseb int x'qal Alla. Biex jaħseb il-bniedem x'qal Alla. Amen. U biex jiena ngħidha dik, biex jiena ngħid li jiena ben Alla, lil Alla swielu lill-unika bnu. Ejjem biex rasna. Halleluja. Jekk inti llum jataw l-ewwel darba u għadek ma tafx kemm ħabbek il-Mulej. Għadek ma doqx kemm ħabbek il-Missir. U tixtieq illum l-ewwel darba f'ħajtek. Li inti dan il-liben aziz Alla tistiednu jiġi f'ħajtek, jisalvak u jisir is-salvatur tiegħek u s-sit tiegħek. Biex imbagħad tkun tista' tgħid jiena issallabt ma' Kristu bħal Pawlu għalkemm fil-parantesi nafu li l-ebda wieħed minnha ma sallab ma' Kristu. Fl-ispirtu aħna ngħidu għax hu rrappreżenta lilna u aħna nirrappreżentaw lilu. Biex hekk aħna ma nibqgħux ngħixu iktar għal jiena imma ngħix issa l-ħajja ta' Kristu. U l-ħajja li ngħixha bil-fidi. U Kristu qed jagħmar fija u Kristu qed juża lil dan il-ġisem biex hu jgħix minni. Jekk dal-persuna jien illum tgħidli pastor jiena nixtieq nagħti ħajti Kristu Ġesu għall-ewwel darba fil-ħajja tiegħi biex isalvani jaħfil id-nubieti u jiena jkolli l-ħajja ta' dejjem. Jekk dal-persuna janti olli jdejk bla mistija ta' xejn olli jdejk. Hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba tgħidli pastor jiena rrid nagħti ħajti l-Kristu olli jdejk. Hawn xi ħadd. Jekk għadek minn tiżgur li inti salvat. Jekk inti minn tiżgur jekk kieku kellek tmut illum, li kieku qalbek kellha tieqa fil-lejla u int żgur li tidħol fl-eternità mal-Alla mal-Missier, int żgur li inti salvat. Jekk inti tixtieq tkun żgur u għadek minn tiżgur, olli jdejk biex inti tkun żgur, olli jdejk, hawn xi ħadd jixtieq jitlob bla misħija malajr. Ejja nqumu waħba malajr. Halleluja. Jekk inti ollejt idejk, jew inti xtaqt olli idejk, nistidnek biex tagħmel pasta fidi tiġi hawnhekk nitolbu miegħek. Jekk inti wieħed minn dawk in-nies li jiena tkellimt fuqhom u lejla tixtieq toħroġ mibdula inħeġġuk nistidnukom biex intom tersqu hawnhekk il-qudiem ħanitolbu magħkom. Oħorġu waħwa, intom li għandkom bżonn it-talb, intom li jiena tkellimt fuq xi ħaġa partikolari u li għedtilkom minnu dik il-persona biex noħroġ nitolbu magħkom. Oħorġu, kam. I can't comprehend the love that died for me while I was still in sin. Hallelujah. Just as you withheld nothing on the cross for us, you gave it all. Although knowing the iniquity of me, all my mistakes and failures, you did not reject Prayer altar team, come behind them. Prayer altar team, embraced me. You shed your whole blood for me.
You gave your whole life Immeditaw for fuq dak l-imħabba me. tal-missiera li. Surrendered everything for me, Jesus. You shed your whole blood for me. You gave your whole life for me. Surrendered everything for me, Jesus. Your love is higher. It is deeper. And it's wider. Supernatural. Your love is higher. It is deeper. And it's wider. Supernatural. Supernatural. Yeah. Hallelujah. Supernatural. Gloria lilek Ġesu. Supernatural. Supernatural. Hallelujah. With every nail that pierced your hands and body, you are thinking of me. You endured it for me. Yes, Lord. Thank you. Ringrazzjaw il-mulej aħwa. And Il-mulej every lejla ħadu stripe ħorġu they minn hawnhekk put mibdula. upon your shoulders, Ringrazzja l-mulej. you are thinking Ara of risposta li Ġesu għandu għalik. me. You endured it for me. With every nail that pierced your hands and body, you are thinking of me. You endured it for me. Hallelujah. And every stripe they put upon your shoulders, Hallelujah. Thank you you, are Lord. thinking of me. Amen. Għodu leħinkom faħru You il-mulej endured jizazawa. it for me. Neħjom dawk, neħjom. Your love is higher. Yeah. It is deeper. Ħalli And It is brighter. Supernatural. Your love is higher. Your love is higher. It is deeper. It is deeper. And it's wider. It is wider. Supernatural. Supernatural. Yeah. Supernatural. Hallelujah. Thank you, Lord. Illum inti toħroġ bibdul minn hawn, brother. Supernatural. Illum ħad toħroġ bibdul minn hawn inti. Hallelujah. Lift up your hands. Olli dejkom lil-mulej. Grazie, Ġesu. Now if you have asked, you have prayed, give him thanks, give him praise. Sora baba kandiria soko. Intercessors pray behind them. Lord, I thank you. More, Lord Jesus. Fire! Fire in Jesus' name. Supernatural. Your love is higher. It is deeper. Hallelujah. And it's wider. Supernatural. Your love is higher. It is deeper. And it's wider. Supernatural.